Kiharo-ini kia Uhuru Park, turona namba nini ya Kenya aria meyumiririe gukunguira muthenya wa aruti a wira guku bururi-ini. Muthenya ta uyu nirio aruti a wira mehokaga kuinukia riboti njega ya kuongererwo micara yao, undu uria utanahanika umuthi. No na gukiri uguo, mucara uria Mukenya arainukia ihinda-ini riri ni uteteirwo na njira nene ni atongoria matiganite aria makugeneire kigomano giki. Kurumirira ndereti ya kurenga aruti a wira kigina kia nyumba micara-ini yao, mwandiki munene wa ngwataniro ya aruti a wira Kotu Francis Atwoli augite no nginya thirikari ya beheane nyongerera ya gicunji gia 15 micara-ini ya aruti a wira angikorwo kuri kigina kia waaki wa nyumba gikurengwo. Tukatoka kotini to negotiate na tukapropose. President iko na hiyo barua, kila mtu iko na hiyo. Tunataka 15% general wage increase. Wewe ukipata 15 kwa 100, Uhuru akitaka kutoa ya nyumba 1.5% is free. Nake mwandiki munene kiama-ini kia arutani Wilson Sosion akiuga gutire mucara wa murutani ukurengwo kigina kia nyumba, thirikari itari irahingia mabataro ma arutani maria mekiranire ngirimiti. Before it is done, we shall not support. That is a spirit of give and take. So tunaambia mwajiri usiguze payslip mpaka tukae tumalize na CBA. Riendekithia riu ria thirikari ria kurenga aruti a wira gicunji kia 1.5 kia mucara kiaya gutungwo ni mihinga miingi, kuona John Mbadi uria niwe mutongoria wa aria nini bunge-ini augite ni mekuregana na riendekithia o riothe ringihinyiriria muhuko wa Mukenya. Iwe amendment kwa NHIF Act ama NSSF Act or whatever legislation targeting workers of this country, it will face resistance in parliament. Mshahara ni shilingi 12,000. Mshahara ikikatwa NHIF inachukua, NSSF inachukua, unabaki na ngiri kama 6. Sasa ujui utalipa keja ama utashughulikia wife ama mtoi. I appeal to the workers and employers to support government efforts in its noble pursuit of shaping socio-economic landscape of our nation. Muoroto wa mwaka uyu wa muthenya wa aruti a wira ni wa kuria andu othe mahurane na ungumania niguo kugacirithia bururi kugerera kuheithia mbeu njithi mawira. Miario ya umuthi ikionania ati hario makinya maingi magireire ni gutacukio niguo kuhotana mbara ya gukinyira ihoto cia aruti a wira guku bururi-ini. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Karo Kenyugo.